Lungisize baba. Baba ngibona kuvuka ibhokisi ekhakini mina. Kunomuntu ozondlula kabe emhlabeni uyayazi leyo nto. Hayi cha ngiyazi mkhulu. Baba ngibona isifo mina ngibona ngizongcwaba ekhakini ngoba isho njalo into mayikhuluma kimi ngathi mina amakhifikhifi kwenze njalo le nkulumo kimi kuvuka bese kuvuka kabi kodwa kuvuka into eyisifo. Nina baba ngizongcwaba ngoba mangilokhu ngihamba ngehla ngenyuka ngibona kunabantu egcekeni lakini baphithizela baphuma bayangena endlini. Abekho abantu abangena endlini baba. Egcekeni. Yebo egcekeni. Hey. Ngingazi mkhulu ngoba igceke nje abantu bafika nje lapho nalapho nje. Baba bayafika abantu bayahamba futhi angithi. Baba nizongcwaba baba uyangizwa ngithini mina nizongcwaba baba. Baba yazi ngabe ngidlula inombolo ngabe ngiyadipha ngoba kukhona manje impukane enizongcwaba lapha kini egcekeni uzwa kahle. Kodipha. Yebo. Baba ngibona ibhokisi kodwa kunempukane esihamba lokhu ihlupha kulo mzwakini qobo lakhona ngathi mina makhifikhifi kwenze njani ngathi inkulumo kimi asikhuze lo mhlola wesifo ngoba nayo impukane lokhu ihlupha la ekhaya kodwa manje sezohambe ngcwabe ngihamba nikhala khuluma nami baba. Hayi nilalele mkhulu. Hayi baba Nkosi yami wena uyadlala manje uyalalela mina ngidlula umoya mina lapha ngifuna ukuphilisa abantu. Wena ulalela. Ufake omunye. Khona lo uthi ucela umfake mkhulu. Khona lo uthi ucela umfake. Mkhulu makhifikhifi. Nkosi yami njani nini? Mkhulu makhifikhifi sinenkinga lapha mkhulu makhifikhifi. Yebo. Yazi nginenkinga makhifikhifi mengivuka ekseni ngiphisa umchamo mase kuba khona into engiluma lapha enqeni ngathi nganwa izinqa. Hayi Nkosi yami. Yebo baba uyayazi quantum. Umuntu omdala. Yenzani Quantum lokhu. Leli nsutha abantu mkhulu makhifikhifi. ibasaba bathutha. Angazi mkhulu makhifikhifi mina ngithathele eyangapha nathi lokasa omkhelwe. Uyazi mkhulu mangilokhu ngilandela mina ngigijima nawe ihle enkulumo baba khonto ehamba yasetshenzwa lapha kuya yasetshenzwa kabi kwayiwa endaweni ezintaba kwafike kwathathwa amatshe yahlanganiswa lento yabhila befuna ucindezela into eligama lakho kodwa manje mangilala kahle lento ungaze ube umuntu engathi mawuthi uyochama ekuseni bese uhamba uyinwa izinqa ngathi mina kwenze ngathi inkulumo kimi kufanele phela ngoba ngabe siba ngabantu engathi ngathola into eyimfene lokuthiwa ikhonde kodwa masilithatha leli khonde ngabe linwa izinqa lokulinwa izibunu ngathi mina kanti kuyini ngathi inkulumo phela kufanele ngoba lo muntu usetshenzwe ngento eyisimo semfene kodwa engathi mina